Sikwethulela Donald Sashisa ngelwimi leSiswati sese Auckland Park eJozi asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni nati lethambembili lamuhla. Let us not drink and walk, and I think it is important that we have an honest discussion as the country about the of alcohol usage. Isekela lendvuna yetekufutsa Mkhuleko Hlengwa beliseGrassmere Toll Plaza lamuhla liqhuba umkhankaso welitiko wekufundzisa ngekusetjentiswa kwemigwaco ngendlela lephephile. Ukuthi baboshwe ngoba I'm sure ukuthi into abayijwayele nabaqali. Kudutshulwa kubulawa kwemndeni walabathathu eForce Lorus ekuruleni lokushiya etinini tawo tishaqekile tfuna timphendvulo. The plans regarding the hosting of the State of the Nation address for 2025 have not changed, as we have previously communicated to the public. Kutawakhiwa sakhiwo sesikhashana ngekhatsi emabeleni ePhalamende lesitawusetjentiswa ngemalunga ePhalamende. Isekela lendvuna yetekufutsa Mkhuleko Hlengwa beliseGrassmere Toll Plaza lamuhla liqhuba umkhankaso welitiko wekufundzisa ngekusetjentiswa kwemigwaco ngendlela lephephile ngesikhatsi semaholide. Lo mklamo-ke ubanjwa nje tinkampani letinyenti tiyavala kula maholide nebantfu baye tindzaweni letinyenti. Lo mhlamo uhlose kwehlisa tingoti kanye nekushona kwebantfu kula maholide. Kusukela icayele inyanga bangu-439 labashonile emigwacweni. Hlengwa uthi litiko lakhe likhathatekile kanti liluka abashayeli ukuthi bayekele ukushayela abadzakiwe nokuthi bayekele ukusebenzisa umakhalekhukhwini uma bashayela. Let us not drink and walk, and I think it is important that we have an honest discussion as the country about the of alcohol usage. If you look at the fact that the World Health Organization is telling us that South Africa is number 5 in the world in terms of alcohol consumption, the consequence of that is then felt on the roads. The dilemma about drinking and walking is that pedestrians form some 45% of the fatalities so far. Hlengwa uthi bantu abaphumule emigwacweni noma nje ema-hour lamabili. Uphinze wagcizela ukuthi bashayele abahlole imoto tabo ngaphambi kokuthi basuke baye lapho baya khona. Ubese ucela abashayeli bemaloli ukuthi batiphathe kahle kunasi isikhathi. We are calling on truck drivers and operators to actually assist us by a heightened sense of discipline, observation and patience on the road. Isekela lendvuna libe selicela abantu ukuthi bahlele kahle kusenesikhathi lohambo lwabo kude bagweme lokunyenti. Ngisalule komkhwanazi wendzabate SABC. Letsanza ngena nginati letithi Mengameli Cyril Ramaphosa utshele indvuna yetemfundo lesisekelo Siviwe Gwarube kuthi awende usebende ngalokuphelele umthetho weBela Bill lokho kulandzela ukuthi onke emacembu epolitiki avumelane ukuthi lo mthetho sivivinyo ungabuyiselwe ePhalamende kuyendiwa tinguquko kuletigaba lebekathe kungabonwa ngasolinye kuto. Ramaphosa ke uthi lo mbona lona uqinisekiswe baholi bemacembu la kuhulumende welubumbano wavelonke emhlanganweni lobubanjwe lamuhla. I-Border Management Authority ithi ilindzele umthamo losetulu wetimoto kusukela lamuhla elibombo eKomati Port eMpumalanga njengoba lo lamuhla ke kungilesihlanu wekugcina ngembi kwaKhisimusi kulindzele ukuthi wenyuke umthamo webantfu labasebenzisa umgwaco labalibangise eMozambique basebenzisa leleheke kuletinyanga letimbalo letengcile leleheke belibukene netingcinamba kulandzela tibheli tepolitiki eMozambique letibheli ke tithikamete nobeke tithikameta umnotfo wakuleli naseMozambique. Sawuqalile kwenyuka umthamo wetimoto emigwacweni lemikhulu kuleli nasemayekeni netibhelu taseMozambique tenta kube likhuni kakhulu elibombo. Kunemibiko lethi kunemaloli lafolele lidze kuya leMozambique. Inhlangano yamabhasi nemaloli lahambela lamanye emave incusa iSADC naMengameli Cyril Ramaphosa ukuthi bangenelele kulesimo. Ithi letibhelu tinemthelela lomubi embahleni nemaloli la yakulela live. It affects us deeply, and we were very concerned about the quiet of the SADC chair, Emmerson Mnangagwa, and the president of South Africa, including the Frelimo opposition parties in Mozambique, because these are the people who can make a permanent solution. We can send ministers, different caps in the border post, but excluding Frelimo and
the opposition parties in Mozambique, we are not going to win this battle because there is a threat in the early next year of the stages of the protests ranging from V6, V8 and V12. Kusenjalo Commissioner we-Border Management Authority Dr. Masiapato uthi basebenzisana nemaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi kude umuntu longena kuleli ngalokungekho emthethweni. Uthi itolo nakuthanda ingene abantu labangedulu kwa-90,000 kuleleke kanti labanyeni babo baseMozambique. Uphinze wathi utawucapha simo kuleleke kusukela lamuhla kudzimade kube ngikhisimusi. Today, the 20th of December 2024, we did expect that it is going to be the apex in as far as the movement of people is concerned, but also the movement of cargo. So as we speak up to this point, I can just indicate, for instance, that overnight we've been able to process around 1,000 trucks that actually came out of the South African side going into Mozambican side. So today we have started our co-location on kilometer 7 together with our colleagues from Mozambique. And the reason why we do the co-location is to make sure that we process the people as well as cargo on kilometer 7 for both exiting South Africa but also for entering Mozambique. Uthi bantu labanyenti baseMozambique basebenzisa leleke ukuthenga kudla enkomatipoti baphindze babuyele emuva emakhaya njengaloku impela sonvule yandvulela khisimusi. I-BMA ithi tibalo tikhomba ukuthi bantu bakuleli bativile tikhalo tekuthi bangacali bavakashele eMozambique ngenxa yesimo lesibi setepolitiki. Takamoti tasePhlokwa ngaphandle kwephulukwane eLimpopo tenxusa abantu ukuthi basebenzise leli bhloho lelakhelwe abantu labahamba ngetinyawo ukuthi bangashiywa imoto emgwaqweni longithela wayeka iN1 eminyakeni lesithupha lengcile uhulumende wakhe emabhloho ngetulu kweN1 ePhlokwa kude umphakathi ukhona ekuhamba. Labanye ke abalisebenzisi leli bhloho basebenzisa umgwaqo ingakho nje batfola tingoti tetite letibaholela ekulimaleni nasekushoneni. Kulinzile kustigcwala timoto emgwaqeni wavelonke N1 njengoba abantu bayetindzawo letahlukahlukene kumaholide. Hulumende uthi N1 ubalwa nemigwaqo lelishumi leyingoti kuleli. Bantu labanyenti balahlekele timpilo tabo kulomgwaqo wasePhlokwa Mfudane nePolokwane. Kukhona labasebenzisa leli bhloho ukuthi baphephe kepha labanye abalisebenzisi basebenzisa lothela wayeka. It helps us when we go to shopping the complex and when the children go to school. Also help us. It helps me to reach the complex station. It helps us to be safe because most of the N1 route is always busy. Umholo womphakathi ukhala ngekucekela phansi kwempahla kulendzawo. I'm very concerned because people are breaking the fence down to go to hiking spots and now cars are accessing the road, causing accidents. Sandra built this fence to protect us. Litiko letekutfutsa eLimpopo lithi likhathatekile ngonyoko linani lebantu lebashona ngokushayisa timoto kulesifundza. We get into the swing of the festive season, we are seeing a concerning rise in pedestrian fatalities on our roads, and we believe this can be prevented. To save pedestrians must always be aware of dangers posed by vehicles. Cross roads only where it is safe to do so, using pedestrian crossings and bridges. Kusenjalo labasemagunyeni bacaphe isimo emigwaqeni iR101 neR521 njengoba lemigwaqo netingoti letinyenti. Aphume ngetingane emaphoyisa eKapa njengengcenye yokusebenza kwawo kulamaholide aKhisimusi. Indvuna Senzo Mchunu ithi tibalo takamuva yabagcugcutela njengoba imtamo yendiwa kwendela kugwema bonke ebugebengu kubekwe emaphoyisa lasanza kucashwa latinkulungwane letimbili nemakhulu lasikhombisa etindzaweni letahlukene kuleli. Iqinisekisa kuphepha kulamaholide aKhisimusi iyachubeka velonke. Having launched the season in October, and we said to them we'll be out there guaranteeing them safety and all of that. That was not just by the way of mouth, word of mouth. We are now ensuring that we are on the ground. Kukhona ke lotame kubalekele emaphoyisa la kuvalwe khona umgwaqo kanti ubanjwe ngekusebenzisa tebuchwepheshe lobufaka ekhatsi ne-drone. We have deployed our anti-gang unit across the province, across the Cape Flats. They are continuing with hard work. There is a number of gangs
that we have arrested during the past. I counted the figure to 68. So we will continue. It's unfortunate that as we round off gangs, as you open up space, they fight again to fill up those spaces. But we will continue this fight to make sure that we clean out the gangs in the Cape Flats. Idolobha leKapa lisebenzisana nemaphoyisa angedulu kwemakhulu lasiphohlongo emaphoyisa lata uthunyelwa kuleli dolobha. This festive season, we are working very closely with SAPS. We work with the Provincial Operations Centre. There are JOCs in various areas. So we are coordinating very closely with SAPS, and we work closely with the Provincial Commission and his senior management. Mchunu utawuvakashela sifundza se-KZN kanye nesempumalanga Kapa kulamalanga latako. Kubulawa ngekudutshulwa ngesihluku kwemalunga lamathathu emndeni Vosloorus ekuruleni kushiye ihlobo nebangani tethukile futhi tifuna netimpendulo. Indvodza nemkayo nendvodzana badutshulwe babulawa ngetinhlavu letilishumi ngalesithathu ebusuku. Imbangela yalesihluku lesingaka isengakadiwa. Kuseyimbica badzala kufa kwa-Ana loneminyaka lengama-65. Paulos oneminyaka lengama-60 nakunye naMahwana Mahase loneminyaka lengama-40. Lokubonile nje umndeni tinsalela tengadi ebalini lenato letingasabonakali kahle. Umshana wemufi wakaSanzi kuvedwa ngenxa yosabela impilo yakhe uthi amaphoyisa athole amabhosho etinhlavu letilishumi ngekhatsi kule ndlu. Sibuhlungu kakhulu ngalento levelile ukuthi ifamily yethu esiyithandayo ngeChristmas ngama-December so ibulawe kabuhlungu kanje. I'm sure khona into kade bangayenza noma ingaba is to do with monies or whatever, if they owe them anything ukuthi ibhadalwe than ukuthi babulawe ngalendlela kanje. Lubonza igumbini lapho kuhlalwa khona endlini kupholwe beligcwele imbobo tetinhlavu. Umndeni sowubeke lithemba lawo emaphoyiseni. Thanda ukuthi baboshwe ngoba I'm sure kushuthi into ebayijwayele nabaqali. Akusela ukuthi kube nesigameko sekudubula lelikhaya njengoba sicashi sadujula safa ngasecaleni kwalomnyaka. Bomakhelwane nenyalo abakholwa. Okwenzakala izolo it was just like inhliziyo yami ibhlungu. I'm torn into pieces because bengibathanda labantu laba, meaning angisanabo abanye umunye umuntu engizothi ugogo noma umkhulu or ubhuti. Umndeni usangakalibeki ilanga lemgcwabo. Kusenjalo emaphoyisa saqhubeka neliphenyo ngembangela lesigameko njengoba basolwa abasegcwele etiganga. Kutawakhiwa sakhiwo sesikhashana ngekhathi emabaleni ePhalamende lesitawusetshenziswa ngemalungu ePhalamende. Lokhu kuvedwe litiko letemsebenzi yesive netakhiwo ncandi nalikhuluma nebetindzaba. Lelitiko lithi ngilo lelitawenda lomsebenzi kanzi kulinzeleke ukuthi kuphele ngeminyaka wanga-2026 kwakhiwa kwePhalamende kulandzela kusha eminyakeni lemibili leyengcile. Kwakhiwa kwayo ke kutawubita imali lengetulu kwa-2 billion randi. Lelitiko lethi lesakhiwo sesikhashana sitawakhiwa emalanga lengama-24 lithi lo mklamo kulenzele uphothule ngaphambi kwekuvula kwePhalamende nekuthula kwenkulumo yobunjalo belive letawuthula ngumengameli Cyril Ramaphosa. Nanoba kunjalo iPhalamende ithi inkulumo yobunjalo belive itawubanjelwe eholweni lemiphakathi eKapa ngemva kwekusha kwePhalamende iminyakeni lemibili leyengcile. Plans regarding the hosting of the State of the Nation address for 2025 have not changed. As we have previously communicated to the public, the State of the Nation address in February will be hosted at the Cape Town City Hall. Lelitiko Sifiso Mtakane uthi bobabili bosomlomo babandla khulu uThokotidiza nendvuna yelitiko letemsebenzi yesive netakhiwo ncandi bavumile ukuthi sakhiwe lesakhiwo. Kuletinye ke nasibiye titolo. Litiko letempilo kuleli singathe litiko letempilo laseSwatini eMpumalanga emalanga lamabili. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSwati nawucetha kungena ukhethe kahle sisekhona hlala nathi. Litiko letempilo kuleli lisingathe litiko letempilo laseSwatini eMpumalanga emalanga lamabili. Litiko letempilo laseSwatini likuleli kude litawufunza kabanti ngekuthi lingenta njani kwehlisa kushona kwetinswane kanye netempilo nje liphathelene nebantfwana kanzi ke selivele libuya eGauteng naKwaZulu Natal. Ngekusho kwe-World Bank Gender Data Portal kusukela ngeminyaka wa-2000 kwehla kushona kwetinswane uma tibelekwa nebantfwana labangakabelekwa. Lelive lalahlekelwa ngo-240 webantfwana ku-100,000 lobelekiwe nga-2022.
litiko letempilo eSwatini neTati lihlangane balingani balo bakuleli kude ushiya lugwaye ngekunciphisa linani ebantfana nakubomake labasuke babeleka. Umphathiswa welitiko letempilo eMpumalanga uthi imininingwane yebantfana bomake imcoka ekuthuthukeni kwelive. Batotofunza ngokuthi bomake labatithwele bantwana laba batalwako siba manager njani and sibhilivela ukuthi ke iMpumalanga indzawo lekahle ngoba sisedutane and Timoteus ucishe tiyafana. Litiko letempilo laseSwatini lithi bakuleli kude batofunza ukuthi bangehlisa njani kushona kwetinswane uma tibelekwa noma setibelekiwe. Sitofunza nekushela naligwayi nebalingani bethu lesebenta etiko letempilo ngempilo yamake lotetfele nemntfana kusukela make nakashiywa inyanga kuze kufike ekuthenini umntfana atete. Litiko letempilo eSwatini lithi manje umsebenzi lokhona ukuthi bakhulumisane nesive saseSwatini emimangweni kude ukuthi behlise lesibalo sekushona kwetinswane nabonina. Kushone bantfu labadvuna lebebayeke usokwa laba nge-20 eMpumalanga Kapa kusukela kuqale kuvulwa kwetikolo tekusoka kukholela ukuthi babulewe koma kakhulu buhlungu lobendlulele nalokunye kepha-ke koma kakhulu ngiko lokube imbangela lenkulu kanti-ke labasiphohlongo bashonele etikoleni leti ngekho emthethweni Tigudzi i-OR Tambo ne-Chris Hani ngito letibike tehlakalo letinyenti kudzimade kube nginyalo kuboshwe bantfu labange-25 lebe basoka bantfu ngalokungekho emthethweni. We have regrettably lost the lives of 20 initiates from various districts of our province with the following numbers per district. OR Tambo district, 6 deaths, of which 5 are illegal and 1 is legal. In the Chris Hani district, 5 deaths experienced and 1 illegal and 4 deaths are legal. In the Buffalo City Metro, we've registered 1 death and that initiate was legal. In the Amatole district, we've experienced 3 deaths, all are legal circumcisions. In the Nelson Mandela Metro, we've experienced 2 deaths and both of them are legal. In the Jokabi district, we've experienced 1 death of initiate and that death is a legal initiate. In total, we've experienced 8 illegal deaths of initiates and 12 legal deaths of initiates. Kanzi-ke nasivashela timakethe tetimali sifuna kutsi lirandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Kucembula sikukhumbule nathi lethambe mbili lamuhla. Let us not drink and walk, and I think it is important that we have an honest discussion as the country about the levels of alcohol usage. Lisela lendvuna itekufutsa mkhuleko hlengwa beliseGrassmere Toll Plaza lamuhla liqhuba umkhankaso welitiko wekufundzisa ngekusetjentiswa kwemigwaco ngendlela lephephile. Ukuthi baboshwe ngoba amsho ukuthi into abayijwayele nabaqali. Kudutshulwa kubulawa kwemndeni walabathathu eFosloras ekuruleni shedini intawo tishacekile futhi tifuna letimpendulo. The plans regarding the hosting of the State of the Nation address for 2025 have not changed as we have previously communicated to the public. Takhiwa sakhiwo sesikhashana ngekhathi emabeleni eParliament lesitawusetshenziswa ngemalunga eParliament. Tingawo-ke mbukeli talamuhla siphinde futhi sihlangane ngalokutako imbelasonto ayibe ngilehle nalephephile mbukeli ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo.